Tratato vorbirile ori ca să îi vă spun alba, Gracious God, we thank you for bringing your church and all of us this morning to worship you. We thank you for your love and your blessings on the church and our families. We thank you for your power and your guidance, your protections, that you guide and you protect us from last week. We thank you for your helping us with all the works in companies, stores, government, and also in our homes. We thank you, God, for your love, everlasting love, through Jesus Christ, our Lord and Savior, who died and rose and resurrected, so we may have life and live and have life eternally.
le e tausia o mātou o, e whamamuria mai, e whaasoa mai o malosi o mātou tinu, wa fia e whamaku o mātou mau o soifua. Mātou ke tāwhakaia la o fio e kua, no i nā te aso o mō wapu. Sa wairi tina o nā wena o tōru o whālema. Tō tina fui sa te mai mai. E nāka fui lea, e mara ni tina o lato tāresia. Te mai ni ka wai māsana o aso te soto. Nā brema fui ma tiute, o te tofi ma wālami mai te nata ki so se whawhai nā brema, ka pomi, te mesi o lau tarisi. Ma o oma fui sa watu ai whanau, fui ma dunira i ai. Ia moise lama o awa te wālami sa mako mia, Feoana, leitu, moleitu, nei galo ele, nei atu o mātu o mau. Lea koe pōtopoto no mia galo taisi, maukuna kai nei kai afo o lousa pasi. A whai mia i rona ma marosi o whafumi. Wasa e lama mia. Ka whaamama mai o ao rofa e kauskai i mātuna. Ka whai a mālo o rofa e. Ka whai o wau mia pēr o mālo, o lou kia i tonu o lau nā wena o lau tarisi. Wau e kautu boina pēr o mātou tamaka, mātou whamālo rosi e a tea e pēr.
Mato Dao, o Whanau la o Karesi. Nei kepe no whanau i tu wake. Whanau o Kunaku ia o ma wau o ko au e alofu nia e kausu o au rofa ma tia e o la ko o. A ko ina la ko no so swani ia o. Ia mawas mo la ko o na nia o ata. Ana tua e mata tau e ne kai au. Lau whanau o whata kuria e tōku mauta nasa nasa. Na pēr tōmu a ina su whaia i lau whiu i tōmu whikiku. Na lofo mia e lau whiu o nasa yasia tō manu whanau o. E whanau o loi ka nasa nasa una wa whaina i lau whanau. E tūlai mai e whako kua o ki ia lau whiu e au. Ka o sia fōi a ina Maua e whanau wama o māwhaka pēnu o sia e au. A lofa mia e tua o
Elemo fai per la Ucraina e su tanto l'uomo,
So expresses confusion and hurt over how God would turn against him after creating him. And these are the challenges of the faith of the person who truly believes in God.
ese. A fai foi o popo ngā tia o ki ngā ina I tātou. O lea tua fo. Nā te au ke se ina o tātou ki ngā. Na toi whawhisia o tātou ngā. Te lea te tau rā. Ona whesirimia le tua e so tātou na ngoma. So tātou manatu. Wa o ia e koe whanumia mai. Nō kamata whatu. Job expresses his feeling to God. Your hand shake me and make me. Will you now turn and destroy me? The important thing that human beings must be sure of is that God shaped us perfect. God also takes away our pain. The moment will let you, or the knockdowns of our God shapes people for a purpose. Our own God. For we may so strongly know I before from una esse le tua mamunai o tātua. 5 characteristics help to know God's unique plan that shape our lives. O mea rofa alemai. O mea whenā wera ia me tuna mai le tua e ka pena ka saunia ai te mata whakutua mō ngā wera. Na maise o ramatalu leo. Na maise o whawhika ui o koko ngāne whakaiai mai soifong. Spiritual gift or tools given by God to the faithfuls to do different works and His ministry, especially when we face with hardships and problems in life. Loco, lado pequeño, a tua folha na loma o tomate. O loma mai fato o faio na família ai, e fina malo é tua o loma. O loco foi forte. Art, secret weapon, also known as passion. Your emotional heart can reveal God's intentions for your life. Kasi lima wano kalemi whanakua e whanau maino. Abilities of natural talents that you were born with. Te upu matautalanga masangai ka koe whapea le moho neina moho mai tāru. Nā kura masana. Alea moho naka mai e kua e moe mo wina ai le ane lewe. Tasu wina. O wina. O wala o kukana te whao mai nai
Yeah.